Korakom dalje od prljavih poslova, dva prsta gore za onog što sumnja, jedan prst gore jer puši tak. Ja sam ovdje rap game Naruto, planeta vi ste mi Pluto, magla pada pa vidiš mutno, Naruto. Ja sam ovdje rap game Naruto, planeta vi ste mi Pluto. I pozdrav ljudi, sa vama je Rale i dobrodošli u novi klip. Prije što pređem na klip, želim se da pozdravim ove ljudi ovdje koji smo se pratili na Instagramu, kao i ove ljudi ovdje koji su napisali neki komentar sa hashtagom Team Rale. Ako vi želite pozdrav, samo trebate me followati na Instagramu I'm Rale i da napišete neki komentar sa hashtagom Team Rale. I kako ste ljudi, što ima kod vas? Za danas sam pripremio anime likove koji su imali najteže djetinjstvo. Pa, možemo da počnemo. Kada pričamo o teškom djetinjstvu, u ovom klipu neću se baviti samo anime likovima koji su odrastali bez roditelja i bez ikoga na svijetu, nego likove kojima je prosto bilo mnogo teško u životu dok su bili mali, čak i ako su imali roditelje i ostalu porodicu. Prvo je tu Naruto iz Naruto Seriesa. Sigurno ste pretpostavili da će Naruto da bude novi listi. Mislim, očigledno je. Sigurno sam da već svi znate njegovu priču, ali ipak ću je reći. Njegovi roditelji su bili heroji Konohe koji su se žrtvovali kako bi pobedili Kuramu i zapečatili u Naruta. To je imalo velike posljedice na njega. Svi su ga se plašili, taj strah je izazvao i mržnju. Roditelji su zabranjivali djeci da se druže sa njim i zbog toga on stalno bio sam. Međutim, ima velike sreće da ga je Ruka Sensei jedini podržao, a kasnije i ostala ninja. Kaiba, Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Kaibina jedina porodice je bio njegov mlađi brat Mokuba, dok njegov roditelja nikad nismo čak ni vidjeli i ni upoznali u Yu-Gi-Oh! Serijalu. Kaiba je bio dovoljno snažan da se izbori za svog mlađeg brata i da nekako uspe da natera Gozaburu Kaibu da ga usvoji. Međutim, ni život kod Gozabura Kaibe nije bio lak. On je pritiskao Kaibu da svaki dan uči, zabranjivao mu je da se igra, da ima drugove i terao ga da bude drzak, podao i zao. Međutim, Kaiba je na kraju uspio da dokaže svom očuhu da je sposoban da vodi kompaniju i bez njega i da je on sam mnogo bolji u tome. Gaara, Naruto Series. Znam da stavljam opet nekog Naruto lika, ali meni je lično Gaarina priča mnogo tužnija od Narutove. Gaarina majka je umrla na porođaju, ali ga jedina uvijek volila. Gaarina otac je pokušao da ga ubije, celo selo ga je mrzelo i smatralo da je čudovište. Priča uglavnom slična kao kod Naruta, sem što Narutov otac nije pokušao da ga ubije. Logično. Ali Gaara se nikad kao Naruto nije našao neko ko će ga podržati. Gaara nije imao Ruku Senseia koji će ga podržati ili neki bilo koje druge prijatelje koji će ostati uz njega. Tek nakon što Naruto upoznao Gaaru, Gaara napokon pronašao svrhu života i pravu sreću. Guts Berserk. Guts također nije upoznao svoje roditelje koji su umrli kada se on rodio. Kasnije je bio usvojen od nekog plaćenika po imenu Gambino, gdje je bio redovno mučen, pa čak i silovan. Njegov očuh Gambino je bio čudovište koje je svoje usvojeno dete Gutsa prodao prijatelju za jedno veče. Na svu sreću, Guts je kasnije ubio svog silovatelja, ali to ne znači da nije bio traumatizovan za ceo život. Ovo je po meni jedan od najtužnijih detinjstava ikada. Majstor Bob, Killua Hunter x Hunter. Dugo sam se pitao koga da stavim na 5. mesto i rekao hajde da to bude Killua. Sad se sigurno pitate zašto Killua Rale, a on je imao roditelje i veliku porodicu. Pa Killua sam izabrao zbog toga što ga je ta ista porodica prisiljivala da bude ubica i nisu mu pružili puno izbora. Nije smeo da ima drugare, žive usamljen život, bio je mučen od strane porodice i tako dalje. Njegovo djetinjstvo je bilo mučenje, sve dok nije upoznao njegov najbolji drugara Gona. I to je bio to do klipa, nas da ste uživali. Ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe, kako je postali član našeg lokalnog. To je bilo ti ljudi. Peace.